راځئ نن په 50 هغه ډېر کارېدونکي فعلونه د جرمني ژبې وپېژنو چې هره ورځ ترې کار اخلو. لومړی 25 به یې نن وپېژنو. gehen gehen تلل trinken څکل kommen kommen راتلل hören hören اوریدل suchen لټول suchen لټول helfen helfen مرسته کول helfen مرسته کول schreiben لیکل schreiben لیکل fahren چلول fahren چلول denken فکر کول denken فکر کول finden موندل finden موندل پیدا کول nehmen nehmen اخستل یا جگول bestellen 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 آردر کول یا راغوختل wohnen wohnen اوسیدل یو ځای کې ژوند کول schmecken schmecken خوند کول schmecken خوند کول öffnen خلاصول پرانستل öffnen fliegen الوتل fliegen الوتل sitzen sitzen کېناستل bleiben bleiben پاتې کېدل تم کېدل sprechen خبرې کول sprechen خبرې کول schlafen ویدېدل خوبېدل geben ورکول geben ورکول warten په تمه پاتې کېدل warten په تمه پاتې کېدل bezahlen bezahlen پرې کول یا ورکول lieben lieben خوښول او مینه کول antworten ځواب ورکول antworten ځواب ورکول دا وه لومړۍ برخه